čast i zadovoljstvo da je ovdje pored mene ispred ove istočne tribine počasni predsjednik fudbalskog kluba Željeznik Čačak Ivica Osim. Zajedno sa članovima svoje porodice. Teško je bilo šta reći u ovom trenutku, ali Ivice, vama je pripala čast da otvorite ovu našu istočnu tribinu. Lakše je ovdje i pričat, biti i stajat, nego trčat i igrat. Malo da vam kažem, koliko dugo igrali na Grbavici ovdje, ja nikad nisam vidio bolji teren. Kamo sreće da je ovako bilo ranije. Samo zajedno možemo se... Neću ja da ne bi vi poslije rekli da ja trusim puno, onda ćemo raditi o drugom nešto pričati. Zahvaljujem se vama svima koji ste došli. To nešto znači. Šteta je što vas nije bilo ranije toliko i... Neka si rekao! I ona vremena kad je ekipa igrala dobro, da i vi imate zadovoljstvo da uživate to. Sada je to malo više što kaže prošlost, a od prošlosti se može i živjeti. A Željo živi, moram vam reći jednu riječ koja me stalno muči, a to je nostalgija. Ovo je klub nostalgičara koji žive od onoga što je bilo i žive od toga i napravili su Boga veliku stvar, čudo što kažu. Hvala vam još jednom.